Mama Inan. Terima kasih Hairdo. Stylist Mama Inan. Mama Inan? Yes. Wow, bagus. Tahun depan ada Pinar Salon. Lalalala. Lalalasa. Apa nggak jasa? Bos Uban mangga Bos Uban. Bos Uban. Bos Uban, Bos Uban. Popo. Jasa. Lalalala. Hey. Oh. Bos Uban mangga. Wanci burit surya rek pami Reka mana? hujan letih ngari rinci Berapa? Bersama-sama. hilapan pating Sayayana. sisi basi Sida Jayanti. Auban lu mana Auban? Mangsa sarep menarik kedatangan Di mana? di barengan ingkilaban ombak letik pating siriwi Bos Uban. eta sisi basi Sida Jayanti. Jayanti ngait kena janji pasti mangkat pagel rasa dedek Jayanti segala lakon duaan sisi basi Sida Jayanti. Bos Uban, Bapak Mangga, keluarga besar Balandongan, keluarga besar Balandongan semuanya. Bos Uban. Atur nuhun. Kangge Bos Uban CS. Bos Uban CS. Ah Mangga. Yang punya lagu buat semuanya aja. Wanci burit surya rek pami Reka mana? hujan letih ngari rinci Berapa? Bersama-sama. ingkilaban pating kolayan eta sisi basi Sida Jayanti. Mangsa sarep menarik datang di barengan ingkilaban lagi Pak ombak letik pating siriwi sisi basi Sida Jayanti. Jayanti ngait kena janji pasti mangkat pagel rasa dedek Jayanti ngokala lakon duaan Sida Jayanti. Bos Uban mangga kangge Bos Uban CS. Bos Uban CS Baru wilayah. mangga Bapak. Bos Uban CS. Bos Uban CS. Selamat malam juga buat sedulur streaming dimanapun berada semuanya. Buat para calon majikan. Wanci burit surya pamit hujan letih ngari rinci Bersama-sama. hilapan pating Sayayana. sisi basi Sida Jayanti.
Bos Ubaces. Bos Ubaces. Lagi mangga. Keluarga besar Balandungan. Bapak, deui. Sakali deui mangga. Wanci burit suryarit bami Reka mana Jalan-jalan jeung sia bersama-sama Alhamdulillah Sisi basi Sirjayanti Mangsa sarep narek datang di barengan ing kilaban ombak letik mating siriwi isi basi Sirjaya dari Bapak Mangga Jayanti ngaitkeun janji pasiri oget pageuh rasa cinta Jayanti suka lalakon duaan sisi basi Sirjayan Bos Uban Jayanti ngaitkeun janji pasiri mengket pageuh rasa Jayanti suka lalakon duaan sisi basi Sirjayanti ada entos atur nuhun ka Bos Ubaces.